Bol Jong Tabong. Presiden jong kaseng UDP uba met ba lingdo ulapan bana ba unong elaka football kari bat ubadai ru ukhon jong ba eskison uba Eugene San lingdo unya khon ya ki election chiteng samoy na kaseng UDP ha ki election chiteng samoy jong kamau plang constituency kablabo balong ha ka laipo tade urisau mentaus nem ya kani ka jingpin bana lapin la hadian ba uba Eugene San lingdo ularung sya kaseng UDP ha ka jingerang kablalong henne kasengi ka laipo tade unai luar hamongam ha kani kasengi lai dan lang ru unjal sekretari kaseng UDP Dr. Jemno Mautho, Menteri ke Sarkar Jala, Uba Lakaman Rembui, UCM ke KCDC, Uba Titas Tarwal Khan, lembat kiwe-kiwe. Kalian jong i Bayujin ila submit ya ka application, bat ka apply sa Poka District, bat donbok pangidon hamni Presiden jong ka District East Khasilas, bat na kalian jong iru, ila pen scam yang ini, ka jing apply tiket ke jong i, bat menta kalau koi saka state bat menenmin kira dat ai ka authorization ini ban le ya ka banun kam menta kasni lada kanun kam ini ya ka bangin benda tenaman ka jindawa ja ka por hagani ka por ngasu ha an betul da ka sokmen ba iba Eugene Lingdo Moplang ide official candidate na ka Moplang constituency haka ticket UDP na kalian jom ke parti but ngasu benong kung ka kintin jengkit bok kerubian na kalian ke parti ye ba Eugene kalian ke sam ke jopi ba kani election ke pemerintah Kandek election to compare na kiwe election baro. Induai ba ulay undon kan pati Bayujin. Kalong si siya kay ba bat ban sitong hai di ban pendak ha ka jingli jungo igu kon trisno. Ulay sumal ai ka boleh Kristian boleh di akan election bagi ini ulai munai yang kejinjau ke badan burung ya pi balik ke konstruksi berapa engkau kau naik pun ke berlayu kan yang kalah kami dan memberikan apa kasih kemudian punya pi baru pelan pelan pun kenang punya dan ini kejingkar jumpa kapakit kalong kabasu jisusi bakra lagi untang kaya kesan kamu pelang konstitusi mat kejelan di Brokaway iba ilong ibreo ba kakam keren kam jam banyak tiền haka at punya terik sini kau punya tayo pi ki pa pinawan chikman hanya hiin man pisau yang ini kum kayen kasem kerpa yang mangan nikmat mangan budin yang ini kam pa nadok dah kajing susi kawakrau abang lagi mapiyawan hangni mapipis snow makajik mo kejumpi mangangan di bersim di bawah kikya ya kani akam maipa nahi stempor kum kayen nilai syom nilai perkat mahal tu kasih pilih kuat karai na kayen Tenrai, kum kaying yang isyong yang perkat lang yang kesani lang, namanta kanya kam. Mga lapan na pi, lapan porsi singi arsni, mga nyo, mga tuat jumur lang, pat kaying kasem, pan kayang nyaka pakat.
kejilan ka kursul ba korindo ba lingba ka jing muncul lang kila ong inga ba kila a ba nang ya sempat ya hak kum hang ne ta si ngayang hak mat ke jopi ba lingka ka jing kitpok ka jing kelwiang ka kursul ka korindo ba kumju ka jing kitpok kitram pi kipat ba bangga marai namba pangan syuti pangan budin ya kini rekam ipan baina bisa kunci tempor bat kaba ila insiden yang ini banyak pi baro bat habang larai tambah pangan budin ini kam ngan lekat pangala pan pendan ini kam